zimwe mu ngingo nkuru ziyagize. Umunyamerika Pasteur Greg Brian Schuff yayobora radio Amazing Grace yaraye yirukanywe mu gihugu c'u Rwanda. Kugeza kuri 28 z'uku kwezi nibwo viza zabo zari kuba zibaye expired zitarero Noverable bagomba guhita bagenda. Uyu ni Nzamurambaho Vedaste ashinzwe ibigega mu kigo cayoborwa na Pasteur Greg Schuff avuga ku maviza ya Pasteur. Turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradio yanyu. Amakuru tubafitiye muri kano kanya tuyahere mu gihugu c'u Burundi aho imisore ine y'imbonerakure z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuri no wa kane ku muhingamo yahanishijwe umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwose. Sentare nkuru yo mu ntara ya Muyinga yaciye urwo rubanza yemeza ko iyo misore yagize uruhara mwicwa ry'umunywanyi w'umugambwe SNL kuwa 18 ukwezi kwa munani uno mwaka. Uwo munywanyi yiciwe ahitwa Rugari ni mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Hafi igihe cy'isaha indwi z'umuhingamo niho abacamanza ba sentare nkuru ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi basohora iyo ngingo. Uko ari bane urwo rwaruka rw'imbonerakure urukiko rwavuze ko bagiriye icaha cyo kwica umunywanyi w'umugambwe SNL utavuganwe n'ubutegetsi. Uwishwe yaguye mu gitero c'abantu bitwaje imipanga n'amahiri mu ijoro ryo kuwa 18 ukwezi k'umunani uyu mwaka. Ico gihe abanywanyi ba SNL bari bavuye mu birori vyo kugurura ingoro yabo iri ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga bategererwa hitwa kwitongo muri Rugari komine y'intara ya Muyinga mu gihe bariko baratahuka. Iruhande y'uwahasize ubuzima abandi 8 barakomeretse. Mu ntara y'icese yo kuri uyu wa kabiri abari muri sentare nkuru ya Muyinga bemeza ko atandongozi z'umugambwe CNDD-FDD runo rwaruka rwegukira zahabonetse. Nta n'abashingwa manza bariko bunganiriza mbonerakure. Iyi yari inshuro ya kabiri urubanza rwumvirizwa. Abaje gukura kwica urwo rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ni urundi rwaruka rw'imbonerakure hamwe na bamwe mu bategetsi b'inzego z'ibanze. Ariko ivyo basiguye ntivyanyuza abacamanza. Umwe mu barongoye umugambwe SNL Muyinga avuga ko yashimye ingingo y'ubutungane mugabo ko hakiraga haze. Twashimye igice kuko igitero cakozwe n'imbonerakure zivuye ku mitumba itandukanye. Abakoze icaha ntibahanywe bose. Niko ashikiriza. Umuryango wabuze wagenewe guhabwa indishi y'akababaro y'imiliyoni 4,300 z'amafaranga y'amarundi. Rumwe mu rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi inshuro nyinshi rwashizwe mu majwi n'amaraporo y'amashirahamwe yigenga hamwe n'umugwi wa ONU tohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi ko ruhohotera abatavuganwe n'ubutegetsi kandi rimwe na rimwe rugashaka gusubira inzego z'umutekano. N'inama nkuru y'Episkopi Katolika y'Abarundi yabigarutseko kwa 22 ukwezi kw'icenda guheze. Ijambo ryabo ryasomwe na Musenyeri Bonaventure Nahimana arongoye diocese ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko akaba n'icegera c'uburongoye inama y'Episkopi Katolika mu Burundi. Hariho no gushaka kuyitiranya umugambwe uri ku butegetsi n'igisata kijejwe intwaro. Nk'akarorero hamwe urwaruka ruri muri uyo mugambwe womengo rugomba gusubira inzego zishinzwe umutekano. Ivyo navyo bitera akajagari gashobora kononera ingendo y'amatora. Nitworenza uruho rw'amazi ku bibazo bimwe bimwe biteye amakenga kandi bihagaritse umutima abarundi batari bake muri iki gihe turimwo. Navyo ni ngibi mu ntara zitari nke haribonekeza agatima kabi kuko uburabuza no guhohotera imigambwe imwe no gutoteza abanywanyi bayo. Iruhande y'ivyo hari imvugo, inzandiko n'inyifato z'iterabwoba bishobora kubuza amatora kugenda neza. Mu ntara zimwe haribonekeza ubugizi bwa nabi burimwo mbere n'ubwicanyi bufatiye ku mvo za politike. Ahatari hake bugakorerwa cane abatavuga rumwe na leta kandi ahenshi ubutungane ntibubanguke kwerekana ko buriko burahana inkozi z'ikibi bukurikije amategeko. Abategetsi n'indongozi za CNDD-FDD ntibahakana ko hashobora kuba hari bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure bakora amakosa, ariko basigura ko kubitiranya n'umugwi w'inkozi z'ikibi zitwaje ibirwanisho nk'uko umugwi wa ONU wavyise milice mu gifaransa ari kurenga karimbi kandi ababivuga bafite intumbero yo gucafuza urwaruka mu kurufatira mu kivunga. Mu Burundi imigambwe yose yafite amashami y'urwaruka akaba yitazira utuzina tw'ubuhizi. Eloge Wirikaneza, Nairobi, Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nanabice ku masonga nkitangura umunyamerika Pasteur Greg Brian Schuff yayoboraga radio Amazing Grace yirukanywe mu Rwanda nyuma y'uko atawe muri yompi ejo kuwa mbere n'inzego z'umutekano agahatwa ibibazo. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Kigali mu Rwanda Assumpta Kabuye.
umwe mu bakoranaga na Pasiteri Greg Shove yabwiye radiyo Ijwi ry'Amerika ko umukoresha we ejo yiriwe abazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB akahava nijoro aho yahise ajya mu myiteguro yo kuva mu gihugu. Bwana Nzamurambaho Vedaste ushinzwe umutungo mu kigo cyayoborwaga na Pasiteri Greg yavuze ko umukoresha we yavuye muri RIB ahita yurira indege imuvana mu Rwanda. Kugeza kuri 28 z'uku kwezi nibwo viza zabo zari kuba zibaye expired, zitari renoverable, bagomba guhita bagenda. Hanyuma kuba shefu noneho bamubwiye bati rarugiye iri joro byo niba hari uwo babonanye bavuze ko byatewe n'iki? Nyine byatewe n'uko ngo bamwongerera viza ntabwo bari bamuhaye uburenganzira bwo kwitegura kugenda, ntabwo bamuhaye uburenganzira bwo gukora ibindi bintu byose. Ariko amakuru mfite nuko yagiye mu Buganda. Niho n'ubundi mwari mugiye yaragiye kwimurira ibikorwa bye. Igenda ry'uyu mupasiteri ryanagarutsweho n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda bivuga ko urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda byemeje ko viza y'uyu mupasiteri yari yarayihawe kubera ko yari afite radiyo ayobora ndetse n'ibikorwa bye by'ivugabutumwa bikaba byarahagaze, ariyo mpamvu atari kongererwa viza. Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rusobanura ko ibindi bikorwa yafatiwemo kuri uyu wa mbere bitari mu byo yagombaga guhererwa ibyangombwa bimugumisha mu gihugu. Pasiteri Shofu yakunze kuvuga ko inzego zishinzwe itangazamakuru mu Rwanda zamurenganije. Nyuma yo kuva mu gihugu kwe, urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC rwahise rusohora itangazo rivuga ko ibyo Pasiteri Greg yagiye atangaza ko yarenganyijwe atari byo. Barero Cleophas yabibwira radiyo Ijwi ry'Amerika. Itangazo twashyize ahagaragara ryerekana kuva mu mwaka w'2014 Spoof na radiyo ye bagiye batungwa agatoki, tukamuhamagara kamwereka ibinengwa, rimwe akagenda agakosora ubundi akongera akabigarura. 2015 ikirego n'ubundi kiraza, hari talk show cyangwa ikiganiro mpaka bagiraga kuri Bibiliya na Korowani cyabanje kwikomwa n'abantu ku giti cyabo, bukire kikomwa n'idini ya Isilamu, bazana ikirego, turamuhamagara dutanga inama, tugera ubwo twandika inyandiko zimwihanangiriza. Hanyuma 2018 muri kwa kwezi kwa kabiri hanyuraho yanyigisho. Ibyo byose rero twashatse kwerekana urwo rugendo ahakana ko rutabayeho, mu by'ukuri na facts zirahari. Umuntu yakwibaza kuki mushyizeho iri tangazo nyuma y'uko aviriye mu gihugu? Nibwo ryasohotse ariko twarikozeho ejo, urumva ni ugusubira mu archive, ntabwo wakora itangazo utafashe igihe, cyane cyane mwibuke ko ibyo gushaka gukwirakwiza ibyo binyoma bye yabikoze ejo. Byadusabye rero kubanza gusubira mu archive yacu, utegura itangazo nka ririya, uritonda ukigengesera kugira ngo utagira ibyo uhubukira, kandi ubuka si umuco wacu. Ntacyo tumugerekaho twebwe, nta nubwo tumugerekaho kubera iki. Ibyo yasabwe yabyubahiriza, aba yarakoze, ntiyigeze ashaka kubyubahiriza. Pasiteri Greg yaraye avuye mu Rwanda nyuma y'amasaha atari make yari yamaze mu bugenzacyaha abazwa ku bikorwa birimo ibyo gukoresha inama zitemewe. Yafashwe kuri uyu wa mbere agiye gukorana ikiganiro n'itangazamakuru. Pasiteri Greg yari umuyobozi wa radiyo Ubuntu Butangaje, yashinzwe mu mwaka w'2013 ikaza guhagarikwa mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize wa 2018 nyuma y'uko ashinjwe guha ijambo umuvugabutumwa n'ibikoranikora akavuga imvugo zandagaza abagore. Imiryango inyuranye mu Rwanda iharanira uburenganzira bw'abagore yavuze ko uyu muvugabutumwa yabandagaje. Pasiteri Greg yaje gusabwa n'urwego ngenzuramikorere guhagarika radiyo ye mu gihe kingana n'ukwezi, agasaba abanyarwanda imbabazi kandi agatanga amande ya miliyoni 2 mu mafaranga y'u Rwanda. Ibintu uyu mupasiteri atigeze akora kuko yakomeje kwemeza ko arengana, birangira yitabaje inkiko. Pasiteri Greg yagiye atsindwa mu nkiko zose yabanjemo, ubu urubanza rwe rukaba rwari rugeze mu rukiko rw'ikirenga. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara. Nakaryo Ijwi ry'Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba, mu ikambi, kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru tubafitiye tuyabandanirize mu burengerazuba bw'u Rwanda aho ubuyobozi bw'iyo ntara busaba abanyagihugu mu karere ka Rubavu kuba maso no gutangira ku gihe amakuru kuba bakeka ko gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni nyuma y'uko mu karere ka Musanze hoba haragabwa igitero cahitanye abanyagihugu 14 bo mu ndwi iheze. Claude Ganza Munyamagana adufitiye ibindi kuri no nkuru. Ejo bundi Musanze mwarabyumvise abaturage ba hano muri Bugeshe nababwiraga nti adui ni umujinga ni mu Giswahili rero ko umuntu yagisobanura mu Kinyarwanda impamvu ari umujinga yica abaturage. Umuntu w'umuswa ari we wese areba umuntu ufite intege nke akaba ari bagambire no kwica. Ubwo rero uyu ni General Major Alex Kagame y'uburinga mu ntara y'uburengerazuba waganirizaga abaturage bo mu murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu. Ni nyuma yo kuganiriza bo mu murenge wa Bugeshe nawo muri aka karere ikaba imirenge ikora kuri pariki y'Ibirunga kandi mu bihe bitandukanye yagigabwaho ibitero n'abarwanya bikeho barabo mu nyeshyamba za FDLR. General Alex Kagame yagarutse ku bugwari bw'abagabye ibitero bakibasira abaturage badafite intwaro zatuma bahangana nabo. Aha General Kagame yanakomoje ku gitero cyagabwe mu karere ka Musanze mu mpera z'icyumweru gishize cyahitanye abaturage 14 naho 19 mu bakigabye bakahasiga ubuzima. Imibereho abasanga aho bari yabicishije amasuka ubufuni. N'impamvu n'ingabo zitanatabaye vuba nta sasu bakoresheje babicishije ubufuni imishyo. Abaturage ibyo bikorwa bimeze bityo by'umuntu w'umujinga nk'uwo ngo wica abaturage ntababyemera muri iki gihugu cyacu. Niyo yaba ari umuvandimwe wawe uri muri Kongo akaza kwica abantu muri iki gihugu akoresheje ubufuni, uwo yaba ari umuvandimwe. Uwo se yaba agufite akahe kamaro mu kwica abantu bari muri Kongo cyangwa FDLR hakurya n'ahandi cyangwa se za CNLD izitwa za RUD. Igihugu cyabahaye uburenganzira bwo guca mutobo ngira ngo iki ni icyiciro ngira ngo kigeze ku icya 50 na abantu batahuka. Abasore bamaze kuva muri ariya mashyamba badafite ibibazo bamaze kwigeza kuri. Abenshi murabazi mu bantu nabo. Abenshi bari mu ngabo z'igihugu. Abenshi dukorana akazi umunsi ku wundi. Biteza imbere bafite imiryango bamaze kugera kuri. General Alex Kagame avuga ko abaturage ari bo bafasha abacengezi kwinjira mu gihugu ndetse ko n'abateye Musanze bari bafite uwabayoboye. Abaturage rero ntabwo ibi bintu ari byo. Ntabwo twabyemera. Ariko icyiza no kwinjiye adasohoka. Aramutse adusohokanye byaba ari ikibazo gikomeye. Ntabwo byaba ari byo. Kwinjira zinjira wenda ageze ahaciye ariko gusohoka bizamubera ikibazo gikomeye. Uko niko bimeze muri iki gihe kugerageza gutera kwica abaturage nta kindi kuko iby'ingabo zo ntabwo yabishobora. Ntabwo yatinyuka kujya hariya akanyesheja yarayiteye nanone azamwe n'umuturage wabaga ahangaha n'umuturage nawe yasigaye hariya mu ntuza mu bishyimbo wabazanye hano Musanze. Umuturage we wabazanye amaze iminsi n'abazanye bari imbere we yarafashe. Ni umuturage uvuka hariya abaturage baramurebaga bati nawe niwe ujya kutuzanira abagambanye uza kwica abana bakoraga amandazi hano. Yarafashe bamureba bamuzi neza. Guverineri w'intara y'uburengerazuba Bwana Alphonse Munyantwari asaba abaturage gushimangira ubumwe bwabo kandi bagaharanira icyabateza imbere. Guverineri Munyantwari avuga ko abagikiza imbere iby'amoko n'ivangura byaranze ubutegetsi bwa mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi bitabahira muri iki gihe. Abantu bagifite amacakubiri, abantu bakirwanisha amacakubiri, ari abo ngabo batakuza kugira igihugu nabi. Hari utekereza kumva hari impamvu bafite ngo tuyiganire noneho niba n'ikibazo gihari tugikemura. Hariyo kera twajyaga dukora ibizamini dushyizeho n'amazina n'ibyitwaga ubwoko bakajya babirebaho nyine bakavuga ati nibyo wabonye amanota meza ariko imyanya y'abitwa ubwoko bwawe nta igihari, reka dufate uyu nguyu ubu bwoko imyanya iracyahari. Wagize amanota meza ariko turabona aka karere kawe nta myanya isigaye. Ibyo se biracyabaho. Ibibazo dufite ni ibibazo tuzakomeza gukemura dufatanije. Turabona amashanyarazi twese tugokomeza tukayashaka, ariko si yageze asimbuka kwa runaka akajya kwa runaka rundi ntaza ku murongo atyo. Iyo bagiye kuba inka muri gira inka baza kurebuza reka debe niba harimo runaka nayiha none asimbuka nuko bigenda. Haribwa batishoboye iyo hari ubikoze n'abakabiryamo ruswa icyo kiba ari ikibazo cye akurikiranwa ku giti cye, ariko ntabwo ari leta y'u Rwanda si guverinoma y'u Rwanda ijya kujojora umunyarwanda ntibishoboka. Umuyobozi w'ingabo mu ntara y'uburengerazuba hari icyo asaba abatuye mu karere ka Rubavu. Abafite n'abavandimwe hakurya hano ntabwo baba bari kure. FDLR biri kuri uyu muhanda wa Goma bade mu makara hariya baba bari hano ku ntuzo za Ruhunda baba barasa buri mwanya ku mboga hariya n'ahandi. Iyo bashaje gukora ubuterashuma bishyira hamwe bakareba aho baza kwataka mu baturage ibyo byose baba bashaka kwica cyangwa se gusaba nta bindi kuko nta defense ya gisirikare bashobora nta nimwe. Kwica abaturage rero kubera yuko wenda hari intege nke tugomba kubirwanya nabyo cyangwa tukabishakira n'uburyo n'abaturage bagomba kuri, ariko utararindwa wowe ubwani wowe ugomba kwirinda. Ibyo abaturage bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tumenye iwacu aho tuba uko hateye uko hameze kandi twese turaziranye. N'abariya rero barimo baba bakiri aho ngaho ntari mu Rwanda ntari muri Kongo akaba muri ibyo abo nabo mubamagane. Nakwibutsa ko mu kwezi kwa kane kwa 2016
mu murenge wa Bugeshi hagabwa igitero bikekwa ko cyakozwe n'abarwanyi bo mu nyeshyamba za FDLR, naho mu mpera z'umwaka ushize abarwanyi n'ubundi byaketswe ko ari aba FDLR bagabye igitero muri uyu murenge wa Busasamana ndetse barindwi mu bagabye iki gitero bahasiga ubuzima. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bw'ahabye Ijwi ry'Amerika. Claude Ganza urakenuye, ariko twisigure kuba twumviriza murumva ko ijuru ritari rimeze neza. Turaza kuraba ingene bihubuka mu makuru yacu yo hanyuma, ko hagati aho iyo nkuru mushobora kongera gusubira kuyumva kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Tumira amate gato hamace dukomeza n'ibiganiro tubafitiye. Ijwi ry'Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi ry'Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi ry'Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi ry'Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi ry'Amerika. Adresi ni VOA Radio Yacu. Itariki 5 z'uku kwezi turimwo wari umunsi mpuzamakungu wahariwe mwarimu. Uyu munsi wasanze ubuzima bw'umwarimu buhagaze gute mu gihugu cy'u Rwanda? Mu Burundi hoho bimeze gute? Hokorwa iki kugira ngo barushirizeho kubaho neza? Mu kanya mu kiganiro muri Isanga mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma amaze kugirana n'abarimu bo mu Rwanda no mu Burundi babigarutseko. Murakoze. Uyu munsi mu Rwanda kuko wariteguwe, gusa imbogamizi yabayeho n'imwe nuko byabaye muri wikendi, ariko no mu bundi buzima busanzwe ntabwo ari umunsi ishimira cyane kuko tubona umwuga wacu ntacyo tugezaho, kandi yari umunsi w'ibirori nyine abantu bagomba kwishima bakishima ibyo bagezeho. Twe rero nta kintu kigaragara rwose twagezeho. Uravuga ko nta kintu kigaragara mwagezeho, kandi maze kuvuga urutonde rw'ibintu leta yagiye ikora, harimo kubongerera umushahara 10%, harimo gahunda ya gira inka mwarimu, harimo izo gahunda z'amacumbi kubafasha kwiga n'ibyo bintu byose. None wavuga ute ko ntacyo mwagezeho kandi leta nta kwitagira kugira ngo mugubwe neza? Bwana Hakizimana. Bwa mbere ndashimira leta y'u Rwanda ko igerageza kwita ku bibazo by'abaturage ndetse n'ibya mwarimu. Nkavuga ko izo gahunda ari gahunda mwarimu avuze ku mwarimu Sako. Mwavuze ko umwarimu yahembwaga amafaranga 40,000, ubu bashyizeho 10%, dukoze imibare ni 40,044. Ayo mafaranga ugiye ku isoko dufite ubu ngubu ntashobora kwishyura amafaranga y'ifunguro, ushobora kwishyura amafaranga y'inzu kuko kuyubaka byo ntabwo byashoboka, ushobora kwishyura umwana ku ishuri, mbese kuba wari ukwihambira. Iyo rero kuri izi gahunda nibyo koko badushyiriyeho Sako, kandi bigaragara ko igira uruhare mu kuduha izo nguzanyo, ariko ukareba iyo bagiye kuguha inguzanyo ni ukuvuga ngo umwarimu uhembwa amafaranga 44,000 kugira ngo akomeze abeho, bamuha 1,000,000 mu myaka 5. Iyo 1,000,000 mu myaka 5, ubu nkanjye ukora mu mujyi wa Kigali nta n'ahantu wagura ikibanza, yewe nta na bizinesi watangiza kuko inzu z'ubukode ubwazo ntushobora kuyijyamo munsi y'100,000 bitewe na gahunda ya leta n'iterambere bihari. Nyir'inzu ntashobora kuyigura munsi y'100,000. Ugashaka bizinesi rero wakora udafite aho kuyikorera ukayibura. Iyo 1,000,000 niyo ugize n'ikibanza ntiwabona umwanya wo kujya kugihinga, kuko dutangira akazi saa 12:00 tugomba kuba twageze ku kazi, tugategura na zose dusabwa gutegura. Saa 1:20 abana bakaba bageze mu ishuri, tugataha saa 11. Saa 11 sinzi ko wagiye mu murima ngo ujye guhinga. Ibyo rero ni ibintu bigoranye cyane, ahubwo Sako icyo dufasha gutanga kredi, ariko tugahinduka abanyamyenda ku buryo tudashobora gukemura ibibazo tuba dufite hanze muri sosiyete. Noneho n'uburyo sosiyete dufata ugasanga nta gaciro rwose biduhesha. Ikindi mwe muvuze ngo kuri gahunda ya gira inka mwarimu,
Girinka mwarimu yaje kuri gahunda yo guhemba umwarimu w'indashyikirwa. Ibyo byabayeho rimwe, nabwo abazihawe bamwe bazihabwa badafite n'aho kuzishyira, ugasanga nabyo hari n'abatarazibonye na n'ubu bakirekarama. Iyo gahunda ya Girinka mwarimu rwose sinzi niba hari ahantu bafite bigaragara ko buri mwarimu afite inka. Iyo gahunda ndumva ntabwo ifatika neza. Iyindi gahunda wenda yo kuvuga ngo ibikoresho byo ku ishuri turabihabwa, ibidufasha mu kazi, ibitabo rero igerageza gukora uko ishoboye kose bikaboneka mu bushobozi buhari bwose. Mwarimu capitation grant igakurwaho ibikenerwa byose mu kazi mwarimu yifashisha, icyo cyo nta kibazo rwose. Ariko imibereho yariya mafaranga n'izo nguzanyo bavuga ntabwo bihura. Murakoze. Frederic, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Yego murakoze, ngewe mperereye mu Burundi mu ntara ya Ngozi. Nawe uri umwarimu? Yego nsanzwe ndi umwarimu, mazeyo imyaka 14 nkora akazi k'ubwigisha. Aha, mu Burundi bimeze bite Frederic? Mu Burundi ukuntu bimeze, abigisha baragiye mu mashirahamwe. Ajejwe kuzaratanga ingurane ku bigisha. Ndumva bimeze nk'ibyo mu Rwanda byo muri sako twari turimo tuvugana na Hakizimana. Yego amabanki amwe nyene arabikora, bagatanga nyene ingurane kugira bashobore kwiyubakira amazu. Ingana iki? Bashobora kuronka nk'imiliyoni nka 5 z'amarundi canke 4 gutyo, bazoriha nko mu myaka 7 canke mu myaka 6 gutyo. Tugiye mu bijanye n'umurimo wa misi yose dukora. Tugeze ku ishuri baraduha ibikoresho dukoresha, amakaye, ibitabo. Muga turavye akazi umwigisha akora n'impembo baduha ntibihuye na buke buke. Muhembwa ngahe mwebwe mu Burundi? Dufashe bivana n'ivyicaro, imyigwi kubera bivana n'amadiplome baba bafize. Nk'ufise diplome nto twita D6 atangwe akazi ageze ku 145 by'amarundi. By'amarundi. Washobora kuronka nka credit y'imiliyoni 3 z'amarundi. Office license kubera ndafise mwene wacu asanzwe akorayo. Abageze ku 350 by'amarundi. Turiko turagereranya n'abandi bakozi ba leta bakora mu yandi mashirahamwe nk'abaganga, abaforoma bakora mu bintu bijanye n'ubuzima bw'abantu, mu magara y'abantu. Bo turavye ku madiplome yabo bahembwa amafaranga menshi cyane. Ibyo rero leta iriko irabitugirira, ubu batwizeza yuko bashobora kubitugirira mu minsi ya vuba. Barasizeho umugwi uhurikiyemo abigisha n'urimwo leta n'ababijejwe, ariko baravyiga kugira barabe yuko gusuma ry'imishahara bikora. Ubwo ibihumbi 145 by'amarundi umuntu nko mu mujyi wa Bujumbura gukodesha inzu nako wa Ngozi, wambwiye ko uri muri Ngozi? Ndi muri Ngozi ukomene Kiremba. Aho ngaho muri Ngozi kugira ngo ukodesha inzu uyishyura ngahe ku kwezi? Bivana n'izarizo, mu dusakara duto ibihumbi 40 50 gutyo. Abarimo amatara mugabo nta mazi abarimo. Ubwo ni ukuvuga ko uba utanze 50 ubushigaje ibihumbi 100 byonyine byo kugutunga. Ubushigaje 100. So muri kugira ushikerero ukwezi kugira ukumare uve ku itariki ya mbere gushaka ku itariki ya 30 kugira ukwezi uguheze, kuko ayo mafaranga biratugora. Usanga benshi bikora ku byo bita amadekuveri, kugira kuntu uco usanga wagiye kwikora ku ndi mushahara ukundi kwezi mu mabanki dusanzwe dukoramo duhemberwamo. Hakizimana yaramaze kumbwira ati abarimu mu Rwanda ati kubera ayo mafaranga baduhaye yo muri sako, ati twabaye yakoresheje ijambo abanyamwenda cyangwa se abantu bakunda kwigurana bahora mu myenda kubera guhora bishyura. Namwe mu Burundi niko bimeze? Yewe nta mwigisha n'umwe atahora mu mwenda nk'uko mubivuga. Twebwe tuvuga mu ideni kubera amafaranga adashobora kutumaza ukwezi, duca twemera kujya umwenda nyene mwayo mabanki duhemberwamwo ariyo bita amakopeke, amaposte, amabanki ubu n'ayandi. Wari wabaye nk'uvuga uti n'ayo macumbi avugwa ntabwo birimo gutungana neza nk'uko byakagombye bwana Hakizimana?
yego kuri icyo kibazo cy'amacumbi leta yari yagize igitekerezo cyiza ariko sinzi icyagikomeye mu nkokora. Yari yatangiye kubaka amacumbi ariko batangiye bubaka icumbi mu murenge umwe bakubakamo icumbi rimwe, kandi usanga mu murenge byibura harimo nk'ibigo nka 16, buri kigo wenda gifite abarimu nka 20 kuzamura. nk'aho nkora harimo abarimu 40, iryo cumbi muri uwo murenge ntaririmo, kandi iryo cumbi riba rifite ibyumba 8. ni ukwanga ibyumba 4 byagenewe igitsina gore n'ibyumba 4 byagenewe igitsina gabo. usanga rero ahanini iryo cumbi niyo rihari habamo abarimu 4 b'abagabo n'abarimu 4 b'igitsina gore, ariko nabwo akenshi hari abasiribateri, abantu bafite imiryango aho tubona. kandi icyo navuga ku bijyanye n'amacumbi, ufashe icumbi ry'i Kigali byibura inzu ya makeya iciriritse umuntu yabasha gukodesha ni inzu y'ibihumbi 25. iyo nzu aba ari icyumba na salo, nabyo bitajyamo igitanda gihagije wenda cyajyaho abantu 2 cyangwa 3. ubu gatekereza rero ati iyo gahunda y'amacumbi mu cyifuzo cyanjye hari ukuntu batekereza bakavuga ati reka dushyireho amaparitema, noneho dushyireho amaparitema y'abarimu bigenewe n'imishahara yabo n'uburyo babasha kubyishyura bitagoranye. icyo gihe leta igize icyo gitekerezo ikubaka muri rusange itavuze ngo umurenge turawugenera inzu imwe, byaba byiza. usibye ko muri iyi nzu imwe byarahagaze, hari n'aho byahagaze zituzuye, ntabwo bizi imbogamizi yabayemo. ariko rwose icyo bavuga ngo umwarimu wese mu Rwanda afite icumbi ntabwo ari cyo rwose, kuko mu bibazo duhura nabyo umunsi ku wundi ni ikibazo cy'amacumbi, kuko n'utwo tuzu duciriritse bitewe na gahunda y'iterambere dufite mu Rwanda bagenda badusenya, kandi bakadusenya nta handi dufite ho kwerekeza. rero icumbi kuri mwarimu riragoranye rwose. umwanzuro ni uko leta yakomeza kudufasha nk'uko idufasha, ikadushyiriraho iryo soko rituma wenda tubasha kugenda ibiciro bitatugoye cyane. ikindi wenda kuri ibyo bijyanye n'amacumbi nk'uko nari mbivuze, niyo badushakira amaparitema aciriritse ariko noneho tukabasha kuyageraho bitworoheye, icyo nicyo twakwifuza. ikindi mwarimu akaba ari umuntu ufite agaciro mu gihugu, atari umuntu ubonerwa mu ndorerwamo y'ubukene, ubonerwa mu ndorerwamo y'uko nta kintu yabasha kwigezaho, ku buryo abaturage bose iyo bavuga mukaganira avuga ati mwarimu wo mu Rwanda rwose nta terambere yagira. Harakoze mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma hamwe na ba mwarimu bari kumwe mu Burundi no mu Rwanda bagaruka ku buzima babayeho. Ikiganiro cyose gikwiye isaha murashobora kucumva kuri